Jednoga dana 1940. godine, projicirajući slike iz jedne knjige, metnuo sam slučajno ruku s ključevima u projektor. Pogledavši na zid, zaprepastio sam se kako su ključevi bili veliki. Više nisu bili ključevi, već neke velike arhitekture. Od toga dana stavljao sam sve u projektor. Sve što mi je došlo pod ruku. Probao sam to prenijeti na staklo kako bi mogao projicirati na zid. Tako je to počelo. Interesirao me je taj mali, sitan život. Najsitnija stvarca bila je tako komplicirana, tako grandiozna u svojoj konstrukciji, u svojoj biti. Kad bi je projicirao, njene bi dimenzije narasle i stvar je dobila ne samo likovnu vrijednost, nego nekakvu biološku, kao neku kozmičku vrijednost. I to me je zanijelo. I najmanju mušicu doživio sam kao stvaralačko djelo. List sam zavolio. U toj arhitekturi, u toj geometriji, impresionirao me kao tvorevina svojim matematičkim rasporedom žilja. Na staklu počeo sam raditi čistim tintama. Te mrlje izazivale su u meni neki sklad. Tako sam radio od 42. do 48. Pejzaž može izgledati apstraktan, a opet je pejzaž. Pejzaž mikroorganizma, pejzaž medicinskog preparata, pejzaž ljudske epiderme izgleda apstraktan dok ga ne upoznamo. Kad ga dugo gledamo, uočimo da se tu unutra nalazi jedna organska povezanost, logika jedne kapi.
Rovanjem, dimljenjem, paljenjem, bilo čim, mi ćemo slikati kruženje, titranje, osciliranje materije, pa i naše sive moždane kore, njezine emanacije. Možda je to već negdje naslikano. Likvidne, viskozne i krute tvari zatvorio sam u mali bazen. Jednoga dana metnuo sam slučajno ruku s ključevima u projektor. Pogledavši na zid, zaprepastio sam se. To više nisu bili ključevi. I to me je zanijelo.